Hadien ke jing sya Pynhap no ubah pol lingdo bat ke Dr. Ampareen lingdo ki bada nong ai keten ke sarkar MDA-II nakisuki menteri jongki u menteri rangba ke jelau konrad ke sangma ula ong bamenta udehi mu kum unong ai keten. Kani ke jubab u menteri rangba ke deh lor ke jingkeli kilat pathai kubor ha ke jan miet jaga khat santri gurisau araja arpusan Hadien balawai ke jing alang kenhun menteri. Have you appointed the government spokesperson? This is the second cabinet meeting. Yes. Who is that? So I'm the spokesperson. Hadien, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya